Yeah. I want to show you. Hari ikintu nshaka kukwereka. Urabona iriya banki hakurya. In and out in 3 minutes. Nayinjiramo nkayisohokamo mu minota itarenze 3 iriya banki. And do what? Muri iyo banki si yo minota 3 waba ugiye gukoramo iki? Rob it. Naba ngiye kuyiba, uyaramuseka. Filime! Musore! Igisambo. Happy New Year! Bakarayibye. Here's the thing. No one's born bad. Nta muntu n'umwe ku isi uvuka ari mubi. Like anything, it takes practice. Kimwe n'ibindi ibyo aribyo byose burya bisaba kubyitoza kuba mubi. Kwiba bisaba kubyitoza. N'ikindi icyo aricyo cyose. Umugabo yaragiye yiba amabanki hirya no hino ku isi. Hakurya habaye iki? What? Yagasani bari kwiba. Kumbe nicyo cyibye banki. That guy was Tommy K. Uravuga witwa Tommy K. Great education. Ushobora kuba narize neza ngo ndangize primaire. I got a doctor's thesis. Ariko ku bwenge bw'imihanda mfite doktora. Ibyamamare gusa biri muri iyi filime. Iyi filime bayise Bandit cyangwa se amabandi. Ni bandi. Bandit ryanya ryo ryabayeho mu mateka. Iyi filime nuyicikwe. Umugabo yaragiye yiba banki zo ku isi arazikukumba. Kwita ubwenge budasanzwe. Byagenze bite? Ishyura ibihumbi 7 n'ibihumbi 20 muri VIP aho waba uri hose ku isi. Umugabo yanze n'amadolari 7 n'amadolari 20 muri VIP. Ukwezi kose ukajya ureba Agasobanuye. Za filime cyashya. Gisambo kiri kugura mu modoka n'amazu ugiye abasheri. Filime bayise Bandit. Abari i Burundi reba hasi muri caption wabona ukuntu wishyura. Ibihugu ibyo ari byo byose byo ku isi somo hasi urabonaho uburyo bwo kwishyura waba uri hose ku isi.